Evo ja sam se spremio, vidite u košlji da dam intervju, ali prvo moramo da provjerimo to jest jedan dio ćemo da izbacimo. A nije ovo kancelarijski posao, definitivno. Vidim šta se ovdje krije. Znači dobro je taki. Što je bila zatvorena fermentacija, jer tek prvi put vidimo kako nam to izgleda. Ovaj smo osnovni dio skinuli, suhi, a ovo ćemo malo da izmiješamo, da se stopi zajedno u cijelinu, a treba ćemo malo vremena.